Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Ane kekuron Kirui Andrew ak kiboitiot nebo Yahshua kobunu Soko. Alen en YouTube ko sait age kotam asibi ng'alalet neng'olole Jonathan Bett ak boisiek chebo Church of God koteben inen icheket ng'alekab konetisioshek kot sait age asibi konetisioshek choton yon kasich kasarta. Ale ko en nabas neuni asome aaror ng'olyon konamgei ak walunet nekiwol pastayat nebo Jerusalem Seventy Church of God grupit nelenen nebo igorwek somok Pastor Peter Terel. En ng'alalaniton koaroru pastor amune sikoribe igorwek somok. Mising koaroru inendet amune sikomanyolu keribe igorto nebo magatinik chemakinde mermeret. Asome ale kekas kit nekimwa pastor sikobit abor en sirutik ng'olyon konamgei ak yoton. Otokotin. Kang'alalen the three major feast ini. Ko ki kanisa kikuitosi kele betusiek 7 koron en mesianik. Amache asomanun yoton. The feast of unleavened bread inomen tarikit 15 en arorutiet neos akoi tarikit 21. Ikere? Amache kemwa any as messianic. Echek any ko ki messianic. We have known that 7 shows complete cycle of the will of the creator. Tisab koboru kakesunotetab ke. Kisomani ng'ang'utiet 15 koitetab 1, ng'ang'utiet kurgat 6 koitetab 1, ak ng'ang'utiet kurgat 8 koitetab 6, ak ng'ang'utiet kurgat 1 koitetab 4. So, when baptized, the cleansing of sins through the blood of Yahshua, yekakibatisan ini katililetab kostoetab tengekwokik en korotik chebo Yahshua, we should remain clean forever. Keng'etu kitililen koigeny. Koboi kingibatisan ino chonetan. Ing'etu ko itilil kotakowek mesia. Kitabutab Mathayo 5 koitetab 48 ak kitabutab Petro netai kurgat 1 koitetab 15. Katosome ale asoman yoniton inegen kitabutab Mathayo 5:48 ak Petro 1:15. Okay. So, asikenai kele king'etu kitililen en betusiek 7 kwo wany kenai kele koboi koketai kiptayat mesia akoi tun kowek ing'etu ko itilil. So kiame Pascha koboi koketai mesia akoi tun kowek mesia. So 7 ko complete. 7 ko complete. Konam bichu kole kiri kong'eten Jumapili akoi Jumapili linyone. Okay. So ako oribengei mermerek chebo Farisaek ak Sadukaek. Konanyun kole kamayomis ichek koribengei mermerekab magatinik ako kanetisiosiekab Farisaek ak Sadukaek. So ng'alechon kekuren iniquity. Ng'alek yoitwogik chemuche kochutech keribengei. Yan kakiam bortab kiptayat mesia anan kakenai mesia koboi kan kibatisanen en betusiek 7 ko kaamwa ale betusiek 7 ko koboi kingetai mesia akoi tun kowek. So mamandasi. Mang'uleke. So nda mandasi tome chai, tome boisien majanik, mermerek. tome boisien chumbik, tome boisien chumbik kokobotoitoi Pasaka. So ikere ile lelen teteswon chumbik ako kakwa Pasaka kora. Akor kolele yome mandas. Ako kamermere kamane kole bori kobo mesia ko kamakinde chumbik. Korikose kole wey machom sukaruk ko. Ako ngoe budget koboto sukaruk. Ako mermerek. Mermerek kora choto. Kang'alal pastor ng'alek cheu chu konamgei ak amune simaribe Jerusalem Seventy Church of God nebo igorwek somok simaribe igorto nebo magatinik chemakinde mermeret. Netai koibor pastor kole miten igorwek somoku cheechen kole 3 major feasts. Now kobo kora ko echek biikab Sabato kotam kelelen biikab Jumapili ko kites Bible ila kites ng'alek chemami Bible. Asome ale ngwany ano en sirutik lekikobesio igorwek kole mi cheechen komi chemengechen amun bo kole pastayat 3 major feast komwoe kole Pascha, Pentecost ak Keriosiek ko chon kokotok kele minor. Kibor ano en sirutik komiten tuguk chekichob kamuktaindet chemengechen alak ko echen alak. Yoche kobor pastor yoniton. Kamwa kora pastor kole echek ko ki mesianik
ko ng'oliot tisab koboru kokesunetab gei ako ile kang'alal Pasta koboru kele kikesunotingei biik akomwa kole mwoe ng'alechon ng'oliot ng'alek chemi ng'ong'utyet kurgat 15 koitetab 1, 6 koitetab 1, 8 koitetab 6 ak 1 koitetab 4 ng'alechon tugul komi ng'ong'utyet. Lakini nibore isoman ng'alechon komong'ololen kotisab koboru kokesunotingei biik. Ng'ololen malaikaisiek tisab, ng'ololen koroswek tisab, yani mong'ololen kele kesunotingei biik. Si amun kesunotingei komekonyolu kobwat igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Kasoman Pasta ng'oliot nebo kitabunon tinye ne inakas ko chito nekisire kitabunon ko kisir komie ng'oliot nekasoman Pasta konamgei ak tisab. Kasir kole en Kingereza 7 shows complete cycle of the will of the creator. Ne ngekas ele kasirto sirindet nekisire kitabunon komong'ololen kokesunotingei biik. Ng'ololen kokesunotingei magutik chebo Kamuktaindet chegetugei, yani mi in a cycle, yani chemobegu. Magutik chebo Kamuktaindet chekesunotingei. Ma biik icheget chekesunotingei. Nyolu kora kesoman okot ko kitabuyat nearorchini biik ko ipastayat isoman kit kou yu matiwis kit nekamakisir. Now en yon kotogu kele Pasta kong'olole ko biik kokesunotingei ko amun kesunotingei tayari komekomi haja korib igorto nebo mermerek nebo makatinik chemokinde mermerek amun tayari sikesunotingei kotoimoken any ibwat igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Now kou yekamwa en yon ko en chito nekisire kitabunon tinye Pasta kokamwa komie kole 7 shows complete cycle of the will of the creator. Kamuktaindet kokesunotingei, ikesunotingei magutikyik ako mobegu, yani getugei. Now kang'alal kora Pasta amune simoribe ala moibwote igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ko kotiny kabarasanet kole kingakibatisanis ko kotililet neitilile biik korotikab Yahshua en kirwokik ko kakitilil chito kokamwa kole kotililitu chito koigeny. Kasir kamwa kole kole ngibasanen keng'etu kitililen koigeny koboch ngibasanin kotai kowek mesiat ak kole king'etu kokitililen en betusiek tisab. Koiwanya ng'oliot tisab nombo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek sikobor any amune sikomonyolu kerib ko amun kingakibasanin ing'etu koitilil. Kokamwa kora kole yekayam Paska ing'etu koitilil. Kole tisab koboru koboch yekinitach mesiat akoi kowek mesiat. Tisab nomiten igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kole koboru koboch ngetach mesiat akoi kowek mesiat. Ngwany ng'alechon kenyorchin ano en sirutik? Ako matkwo chito any kole koiborwon Dominit netilil. Dominit netilil ko nekikisir en Bible nenyolu kesoman yoton. Mati koborun Dominit neneng'ung'et en taban ng'alek sikor inyoilenen koiborun Dominit. Yoche kibor ano en sirutik kele tisab yon ng'ololen igorto nebo makatinik chemokinde mermerek koboru koketach mesiat akoi kowek inendet. Kwan mesiat kowekse ano en igoroniton? Amun yon ko igorto nebo makatinik chemokinde mermerek komi igorto nebo Pentecost, komiten nebo Iriakok. Ndakemwoe ile igorto nebo Iriakok koboru kowekse mesiat kaikai, lakini mowekse mesiat within igorto nebo makatinik chemokinde mermerek amun iboru igoronet. Iboru kobendi logoiwekab Israel komi ong'atet. Mowekse mesiat komi biik ong'atet, wekse kokakeit Kanaan akekany inendet. Akotestai Pasta kole kiome Paska koboch kokakitach mesiat akoi kowek mesiat. Kounon iman okot en Jerusalem Seventy Church neribe igorwek somok ko kokitach mesiat kiam Paska akoi kowek inendet. Ako matkwo chito sikole mekuye amun imi en borto. Chu ko ng'alek chekakimwa kele kiome Paska koboch koketach mesiat akoi kowek inendet. Paska kiome kila kenyit kotatun kowek mesiat. Ko Paska keyoe ine en borto, kiome ine makatiat ne makatiat. Ako makatiandanito ko nemokinde mermerek. Ngunon ngot kolenen Pasta kora amun otinye ng'wonyon makimolen mator ibengei mermerek ko amune
so ribengei komoame makatiat nekikinde mermerek en Pasaka kot kois mamermerek yon king'olole. Now mi ng'olyot ne katranslaten pastor kora en oret nemasir chichon chito nekisire kitabut nosomoni. Kamwa kitabut non nekasoman pastor kamwa kole kasoman inendet kamwa kole when baptized the cleansing of sin through the blood of Yahshua akotestai we should remain clean forever. Kandalainen ng'olyot kole we should kole nyolu ketililitun koigeny. Ko ngele we should kokile nyolu ketililekitun mole ngakipasanin ketililikitu kimokwech ketililikitu. Ako siketililitu makitililitu en kimnotenyon kele amun kakipasanech kakisich kimnotet nekapasanech. Kitililikitu yenamech kimnotet nebo Kamuktaindet. Yekirikyi inendet sikokimitech ketesetai ketililitu amun en inendet. Makitililitu en makenyon la en nguvu nenyon nekakisich kele amun kakechut beek akemong'u. Nyolu kibeshe ng'alek. Makitililikitu kwa echek. Itililech eut nebo Kamuktaindet nekikurech. Katestai pastor kora kosoman ng'olyot nemiten Mathayo 5:14 amache kesoman kokaiborunen yoton kole kingakipasanech anyun ko kitililen siko amun kitililen tayari komekeribengei mermerek ako mekeribengei kanisutikab Farisayo kokeker yoton. Mathayo 5:14 komwoe kole noton anyun oekun okwek cheikesunotkei kou yeikesunotkei kwandang'wong nebo kipsengwet. Ngesoman kora sirutyoni komamwa kole okesunotyingei. Kiboru kounen en Kingereza intention. Kimokwech keikun cheikesunotkei. En yu kot kesoman ng'olyodonon inegei. Kokobo kora chekitupche ko sikikuyen kora logoiwek kou yeu karan ngesoman sirutik en elekoi. Asome ale keker kong'eten Mathayo kurgetab 5 kinamen 37 sikenai kele katokyingei ne Mesia kingong'ololchin alamalienyin en yuton. Now kimwoe Mesia ng'alechu kou yekaramwa mwoe kole ako ngoik ng'alaleng'wong ko achicha ko achicha ak kiy age tugul nesire chuton kobunu inendet neya. Kole kiokas kele kikimwa kele konda en konda ak keldet en keldet. Ako amwook ole amokerinde neya ako age tugul neirobochin matandab tai iwekyi age akine. Kotestai kole ak ingomutyin age tugul kapkirwok komoche korepenen sumeng'ung ko ingoib ngorieng'ung akine. Akotestai kole ak age tugul nebirchin iwe maelit agenge obe twan maelisiek 2. Ako inendet nesomin ametuktechi batai inendet nemoche kobesenin. Kiokas kele kikimwa kele cham chitab kokweng'ung akiwech bunyondeng'ung. Kotestai kole ako amwook ole ocham bunikwok ak osochini ichek cheusok. Si oeku werikab kwandang'wong nemi kipsengwet amu ikochin asista kochorchi cheyach ak chemiach ak iyokyin ropta chebo imanda ak chemobo imanda. En yu ko kamwa Mesia kole yekakoyai tuguchu oeku werikab kwandang'wong. Kotestai kole amun kotochome ichek chechomok ko ne melekto notinye. Moyoe kou noton akot tokikab aisurut. Kotestai en 47 kole any kotokoti cheotupche kityok ko koyai ne nesire alak. Tos moyoe kou noton akot bororiosiek. Konyokosamaraisen en yu yekiyai tuguchon tugul chekakomwa Mesia konyokoyaak any ng'olyondo noton anyun oeku okwek cheikesunotkei kou yeikesunotkei kwandang'wong nebo kipsengwet. Ko en tugul iniker sirutyonon kou yeu kikuren en Kingereza in context komong'ololen yon kole yekakipasanin iiku chito netilil koigeny kot koit Mesia. Nging'ololchin Yahshua alamalienyin tuguk chenyolu keyai kokikesik kokikiyan inendet kikosibikyik konyolu keyai ne sikeikun biik cheikesunotkei. Nebo oeng komong'ololen yon momi eleng'ololen en yon igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Koking'olole chanduke chekimwa Yahshua chekimwoe alamaliet kole nyolu otepto ano. Ko ngunon
ngete pastaek anyun che mongen is ale amune sikoyoe kounoton koibu sirutik kong'olole tuguk alak ak konyo kokirindaen konetisiet age nekater nekamakoting'engei kiy. Omoe kora keker ng'olyot nekasoman pasta kitabutab Petero kurgat 1:15 tos ng'ololen igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kole menyolu kibwote sikikuyen kit netokyingei Petero kurgat 1:15 yemwoe kole ako kou yetilil inendet nekikurok oiku chetililen ak okwek en atebosiek tugul. Uon clear ng'olyodonon. Nginamen taban ak kolelen kou lagok chekose it. King'ololchin Petero biik chekisirchin baruanan kolein oiku lagok chekose it amu yoniengei makutikwok chebo tai en betusiek chekibo berberindang'wong. King'ololchin is ko tuyet, king'ololchin biik chekikoyai logoiwek koik biik chekose it. Ako kou yetilil inendet nekikurok oiku chetililen ak okwek en atebosiekwok tugul. Inoni kole oiku mole otililen. Yoche kikuye chekitupche logoiwek chemiach kou yeu. Kaking'ololchi biik kele oiku chetililen mokile otililen tayari. Mokele kingakipasan keeku chetililen kimokwech keiku chetililen ako kou yekaarorwa aketyini ko yenamech eut nebo kamuktaindet yekikakte inendet yekitebi ak inendet yekikas it inendet kamwa barakian kole kou lagok chekose it ak koribech kamuktaindet en chamenyin ko keeku chetililen mole yu kitililen kole kimokwech keeku chetililen. Soman komie kole amun kikisir kele oiku chetililen amun atilil ane. Kimokwech keeku chetililen because itisire ndakicheken ng'olyodonon kenyoru en arorutiet nebo keny. Kikisir kele tilil kamuktaindet kemokwech ak echek ketililen. Lakini mole yu kitililen tayari. Okot en tuyet age tugul ko tos tililen biik tugul. Okot en tuyet nemi noni kaniset nemi biik 100 ko tililen ata. Ikere ile therefore ko pastor ko yoche itesoman sirutik komie. Kit age kora ko sirutik chu komang'olole kiy age tugul konamgei ak igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Ng'ololen kokimite tupchosiek ketililekitu. Keiku biik chekiyoe tuguk sikeiku der en bororiosiek. Sikakeyai kounoton any keiku biik cheititootin kokakirikyi kamuktaindet. En ng'alalananiton kora ko koibor pastor kole momi makosa ngiam tuguk chetinye mermerek en wikit neisibu betut nebo Paska. Kole ma makosa akosoman sirutiet nemi Mathayo 16:5. Asome kesoman yoton sikeker ngo king'ololen Yahshua konamgei ak igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Kotestai kole maonai anan mobwoti makatinik 5 en biik 5,000 ak kerebonik cheten chekiyumchi anan makatinik 7 en biik 4,000 ak mesendoik cheten chekiyumchi. Lyon simonai ole mong'ololwo akobo makatinik ako oribengei mermerek chebo Parisaek ak Sadukaek. Konai anyun kole kamayomis ichek koribengei mermerekab makatiat ako konetisietab Parisaek ak Sadukaek. En yoniton chekitupche ko yoche kekuyen kele kine nekitesetai en yu. Tos mi ele kapingan Yahshua en yu kole ala maliet mekibwote igortab makatinik chemokinde mermerek? Momi. Kobaten kang'alalen Yahshua kit neiboru mermerek ako kanai ala maliet kole iboru mermerek konetisiosiek chebo Parisaek ak Sadukaek chekinoe betusiechu kimi kele iboru konetisiosiek chebo lembech chemi. Ako kotaketesetai kemiten en kayanet konyolu keribengei konetisiosiek choton bo lembech simochut en tuyet. Noton amune sikobo maana kinetgei. Noton amune sikobo maana komiten tuyosiek chekaking'at Israel kotuitos sikonetgei konetisiosiek chebo iman sikobit koistoengei konetisiosiek chebo lembech. Ko netai sirutionon miten Mathayo 16 ak koitetab 5 ketestai en yon komomi ele kang'alalen Yahshua igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kobaten koibor kit neiboru mermerek. Ngunon kot keyai kele amun mi kit neiboru kit age tugul komekobo maana kiyoton
koyoche keesyo tuguk tugul kou kabasanet koboru ne. So yoche amun kenomchigei kit neiboru ak kebakakte kabasanet. So Pasaka koboru ne. So nyolu amun kingen kit neiboru Pasaka kebakakte Pasaka. Kit neu wekichon kou igorto nebo Pentecost koboru ne. So amun kingen kit neiboru so koyoche kebakakte igoroton. Ko kit neu igorto nebo kerioshek neyoe Pastor Terere ak Winnie Bongezi. So amun mi kit neiboru igorto nebo kerioshek so komekobo maana kabwatanaton. Koyoche keng'alal kibore en kutit agenge momoe chito nebo ng'elebwek oeng nebingoni kit kor kakiba oldo age iwisage ak itech. Kora kou yekaamwa kotko mokiribengei mermerek chemermerek inei ko amune si makatiat neome en Pasika komokinde mermerek. Yes, yoche iam kaamwoe kiyon. Yoche oam toast kou yon ome kanisosiek chebo bororiosiek so mermerek ko kiiboru tengekwoik moiboru mermerek. Mi kit kora nekataren pastor kole kotko keribengei mermerek ko amune sikee chaik ala kindo chumbik, sukaruk, machanik. Yoche kora kitakikuyon kele sirutik mermerek ko mermerek ko ne. Tos kong'eten ano olekikimwa kele kou chumbik ko mermerek, ano olekikimwa kele sukaruk ko mermerek. Ako yoche kenai kele en amitwogik ot chekichobe baka kasarwechu, amitwogik achon chekikindo mermerek. Tos kikindo chaik mermerek? Mermerek ko yeast ko kindo nole toast, kindo makatinik sikokoi kokus sikoit kochut maat orit. Ko pastor moyoche keib tuguk alak ko kakikerkeitu ak bichu bo bororiosiek kilen kele biik ongerib Sabato. Kole oribe betut yon kaicham Jeiso ko kainyoru kamung'et mokile irib betut lakini kingen is ile yes yekakiyan Yahshua ko kakenyoru kamung'et ako kibwote kora Sabato kibwoten boisionik chekiyai en Kamuktaindet en taunet ak kekong'en kora kamung'et nekikonye nemiten tai yundo tomo kenyoru. Chang tuguk chekiyoe inole en borto komoyoche kebingan alak ketech alak. Yekokonu ngunon mi elemwoe sirutik koyoche kele nekimwoe ng'atutiet ngunon isoman atebetab lagok 23 nekitetu en igorwek chon tugul ko agenge ko yeiwe sibiken chekemach ko keeku chito pastor nemeeku chito nebo iman. Moyoche ole keeku chito nekiplembechuet kouon motoboru tekisto. Ko en nwokindo yoche keik konetik cheinete biik imanit. Ako yeong'et any pastaek chekotokwek cheinete biik imanit osom sirutik che-relevant chemoting'engei kiy ako anokerkeitu ak bichu bo Jumapili kotakomwechin ano ng'wony, takomwechin ano biikab bororiosiek. Ko asome pastor ole ichikil sirutik ak isoman sirutik kibore in context. Sirutiet neng'ololen igorwek kole kikisto igorwek ing'any yoton lakini mating'any sirutik. Bible koone imuche inyoru en oldo age isir mermerek lakini the context nekobo yoton ng'ololchin Yahshua alan malet koistoengei kanesosiek chebo iman. Mi eleboru Paulo kora en oldo age koboru mermerek tengekwogik. Ko kotako kibinde tamu keribengei tuguchon, kiribengei tengekwogik, kiribengei kanesosiek chemobo iman. Akot olelen kiroiku perfect kou yon kokemwa kotilu ne otonetegei any. Tam awe tuyetab Jerusalem Seventy Church of God kinetegei kelen biyon nyolu ketepten ko biik chekikesunot ketakonetegei ne obore konye kityo koit meset. Ko en tugul asome ole sikobit keekun biik chekinde sirutik kou yeut amun sirutik chu en kayanet nekiyoni Yahshua ko choton chekinyorunen sobondab koikeny. Ko tugul chekitupche amwoe komie ak asome ole ketestai en kokiletabgei kechikil sirutik ko en tugul kesome Kamuktaindet sikotestai kokimitech ak koribech kokonech keteben konyin en betusiek tugul keeku biik cheikilegei kocheng'e imanda amun kingen kele sobondab koikeny ko kikinde tainyon echek kityo che kotko kiiku biik chechikili tuguk checheng'e imanda ak chebendoten tuguk chekenai ko echek chetun kilaumianigei yemokinyoru. Ko sikoberurok Kamuktaindet yekitupche kongoi missing.